Bible coaching class atel linga hunan pia teng itu pa Yesus Kristus na hinat si baik ko kai tu ni na firstborn ci to kisai mo tamasa piang masa ci to kisai lai siang thuo banggen na hiam ci kha eleng othwai sai Deuteronomy bung som ni le khatang som lenga akipan som la sengi simsu jol le min zini nei bang hita hele ha min zini nei bang hitale khat pen de in khat pen hotale ade nu le ahwat nuin ta suan sak tuak tale huan tapa upapen ahwat nu ta hitale agau nei hitale jam tam simo agau nei atapa te a khop sak hun chiangin ade pen tapa upa ahwat pen ta sanga de sangna aboldi ahikeya ahwat pen ta ata upa pen anei teng akipan tanni huai dinga aboldi ngai ahat na bul ahia ta chil hi na atuam hi ta chil tamasa hi na atuam hi ya hi ana hitale nei bang hitale thil kha om thei thil ke na hi chi kha alam na hi mo wa je na tamasa ki chi pen kha family dan bang heng tamasa chi kha older chi mai leng le mo gen hial lo di ve older mo tamasa hong pian wai zo hong piang wai jong piang chang piang song piang so ko me a tamasa gen nuam mai ve ai le ya mi khaten zi ni nei de ngin khat pen na ya dei di khat pen ha hua ai chu ai le ani wat tapa nei tu ako ai le mi hi na chu akoi pen tamasa hi na pia ne le i pen i dei pen i ngai pen ta chu ki pe un mai di với mo wa i huat pen khat to ki nei khai nu cha tao hi na pen bang i go tung ki pe ut lo di wai kha mi nga om thai hi chi hi ilai siang thawa ana ge na hi gima le pathian ni na tamasa hi na pen kha go lu tu hi na hi ya shen the hi la hi je wa jan lai siang tho tamasa hong ki gen pe ma cha kha a older thila gen hi lawa go lu tu ding to ki sa ya hi chi kha i ngai to na om masak phot ngai ya hi wa je ke na firstborn means ichi mo firstborn piang masa tamasa hi na chi kha right to inheritance go lu tu ding gen na hi pia tamasai chi chang hoi apiang tung akhat na piang ani na piang athum nang piang chi older gen hi lo na go lu tu ding gen na khatai chi kha lai sia tho ana present dan hi chi theleng uthai sai ai la ama sa pending na Israel bang pathian ka firstborn che ba no ka tamasa hi che chu Exodus bung li tang som dilen isim le wan faro kianga hi chin to pan Israel katapa hi katamasa pen achi Israel ichi chiangin kha Jacob ta te hi mo ai le Abrahamon te la hu chi Israel hong piang khe panai voi ai le ya pen tamasa achi pen kha banggen na hi de le Gentle mi to Israel mi te na te ka kule koi pen masa zo ale Israel te masa zo mo ai ke Gentle masa zo Patianin Abraham kha Gentle pa na hon tel khiak Abraham in tahon nei tahon suang son hu cha kan nam som le niong piang khiam wa ta Israel ki chi chu ai le chu Israel to Gentle koi upa zo ale Gentle te upa zo e mo ama sa zo kha Gentle le chu ai hangina patianin na ya ama sa pen Gentle te kha kata chilomina Israel te kha katama sa pen na hi go lu atu ding gen na na ye mo katab masapi na hi achi kha a older law thil gen hi lawina go lu atu dinga gen na hi chi lai sia tho chiang ai mo wana an lai sia tho banga chi le en non le Jeremiah bung som thum le khat tang kwana hi tui to a hong pai ding wa khamwang takin kapi ding tui luang lamte a kawak sak dinga akisui lo na dingun lamtang ate Israel adigin la pa kahingala Ephraim bel kata chilahi kata masape nahi achine ai le no le Ephraim tamasahi na hi pia ki mo ke we Ephraim chi pen kuata a chi chang kha Joseph tai be mo Manasseh le Ephraim tigel kha ata hi upa zo pen kha Manasseh hi a
atanaw sanggam pa ka Ephraim hi ai le pathianin kha hiya ya Israel ading in pa ka hiya katabel Ephraim tamasahi chebel ai le hiya ya tamasa ku hale Ephraim mo Manase a older dana hisab bitaleng kha Manase e wai hilale pathian wa older dana gen le min a gol wa to ding dana hon gen ma sak chian kha Ephraim pe kha gol wa to ding hai jagen tamasa hi na tai ke long pi hai mo ai le chronicle khatna bunga tang khare sim suk le ke chin se huan Israel tamasa pen Reuben tapate mo ama ala piang masapen a hingala Reuben si pen au na lakwa dinga kha atama sa pen apa thupina apa lamet masak na pen apa kipa na pen ai ve himale apa lupna ahi bo aziakin aupa hi na Israel tapa Joseph tapate kiang apiang ahi jebe huchin upat na dongzuin khang thu akisim ke hi au na te tunga zuda awal zawa ama kipan na lal Jesus Christ ahong ngala ahi hangin upat na firstborn to kisahi Joseph apia ahi si si vela sia ro nia damo wa jagan order dana pai hilowina Reuben bang atamasahi na ahi na tak ka order disab dana leng tamasahi be ahi hangin na apalup na ahi bo jagan ama pen kha wa atamasahi na pen kha ana kembit zolowina amo puang na zolo chini khel na zia ka na pukina huchi ina pathianin wai tamasa golu atu ding pham phat na pen kha Joseph kianga pedai eve wai Joseph kha atate Ephraim kianga personal life mo ite diang hoi khatu tamasa hi na chi pen kha a order dana tamasa piang masa hi le chile namo puang na theilowa namo puang na ngai saklowa nakihep bola nagnel si ai le pathianin kha wa na golwa na ding pen bangleng na naw te na ta ti na sangam ti kyang pe khe the hi chi khai the ding ai ya golwa tu chi pen kha na thupi lo ai a order sa na thupi zo hi chi the ding ai mo thil siam teng laka jesu tamasa pen ya kha the firstborn of all creation cha kha Elisha na moive ai le kolosa te bung khat tang sob lenga na simle ama tu mu thei lo pathian bat pi ama chi kha Jesus Christ gen na he ama tu mu thei lo pathian bat pi thil siam teng piang masape na hi yai kha thei siam doi ma hi Jesus Christ tu mu thei lo pathian sale san nei lo pathian sale se san nei hong piang hia thil siam teng le ka piang masape na hi chi mo ke voi thil siam teng la ka bol ma sak pen piak ma sak pen chu Jesus Christ thil siam mo chi kwa shanam the ya dan kha thei siam i thei siam dan adik lo lom kha thaya ni kha chik en zwa leng thoi ka sa ma hen tamasa hi na to khe sa ya thei dan dik lo aw ma wa kha bangai chi le tamasa chi chiang kha alai siang thowa tamasa chi pen kha ei mi hing ngai to na tamasa chu ama sa pen na piang ma sa pen chi na he wi waya order hisab dana lai sia to anen khaten kha pathian awma pathianin Jesus Christ asiama ha thế sao nhá Jesus Christ tamasa pen piang masa pen thil siam masak pen Jesus Christ hi ya huai zo chiang na thil teng Jesus Christ tung ta hong ki siama hi chi na ahil polo mai ve pol hen khaten huai dana gen mok we ve wa kha diklo hi chi thei ding hai thil siam te la ka Jesus ama sa pen hi jen jalo Jesus Christ ka asiam tu ahia le amao bel asiam thil siam asu amai ma we ya kha nak diklo lu ta la hi wa kolosa te izia ke ve mo wa kolosa hi ai sim mo te jam ya bung khat tang som lenga na wa ra kilak na ha le mai bung khat tang na sim le mo ya tamasa hi na first born to se mai wa tikel pansanin kha hi ai da ra sin sa na pe mo khen kha to mai hi ai le pathian pen kha awma wala thila siama sak pen Jesus Christ asiama wai join Jesus Christ tung ton thil teng siama hi ichi pen kha pia tamasa hi pen order system anangai tua kha order dana amasa le ananung chi hi chang pai suk diu dan ana en khaten kha yai dan kha sin sak na pia kha
thầy đan địch là hi chỉ thầy đình hay ai lệ tamasa thầy đan địch bằng hình nhá mấy chị lệ tamasa thầy đan địch chú bằng ai chị hiểu mà pathian ao mà huay pathian chúng pao pathian am ya tapao pathian ao mà wana khát siang thâu pathian cũng khát về về cả thì siamin tapao pathian leo mà tập khát siang thâu pathian linh áp phép qua bằng khô mà thì siam về về huay atil siam tên là cả khá til teng tengon siam kina wa til siam te la khovelon siama wa khovela atapa Jesu Christ mo na te tan ding hon sol chi thwebe ai le ya hon sol khia kha Jesu Christ leitunga kha tamasahi na golu ading leitunga golu ading mi ti abol dok na lamina ama kha tamasahi na golu atu ding siam te na masapia kina ma hi chi igen na he ilai siam to banga chia sam number som ge le kwa tang som ni la sige simle huan ken ama tu tamasain kasiam dinga leya kumpi pate laka tung nung penin kabol ding hi chebe David pathianina ama kamal tung to ni na hi anige hi ama tu tamasain kasiam dinga tamasa chu golwa tu masapen ding kapeding chebe mo hi ai hi wana rom te bung gia tang som ni le kwa bang le simle athei kholte aman tapa bang taka omdigin asep khol ngala athei kholte tapa bang athei kholte church gen nai ve mi mal gen na hilowe church saptuam gen nai athei kholte chu banga atapa Jesu Christ bang taka omdigin asep khol hi golu atuding gen na hi wala atapa tu au naw tam pite laka tamasapen ahongi the na dingin atapa Jesu Kristu aunaw saptuam ya church te laga hi tamasa masapen ahongi the na dingin chen wajan tamasa hi na Jesu Kristo ke saya gen na pe wa hi golua tu ding gen na hi saptuam piang thak te kha tamasa hi chi the ding hi Hebrew te bung som le ni tang som ni la thumai sim le tamasa vanamin tuang saptuam honte kianga pathian mi teng teng ngai tua pa kiang bang midik tat hi hoi kimte kha kiang banga chebe ya again no pen tamasa achi pen kha church saptuam tigen ave piang thang na dik tak ine ya saptuama iom ahi le khowela ki pana saphiak khelna ki pana saphiak khowel to ki khem dinga khowel to separation in kwa hing dinga saphiak call out te hi lekha pathian golu atu ding ki hi wa je e kha tamasahi na ki piang hitai be pathian mo ai le rom te bung gya tang som lenga le som sagina sim sukle lawa omnon ding in sikha hi na kha na tang u ai ngal ke ya pai ta simle ta hi na kha na tang u ai zo aba pa chia ikiko chiangin kha ma main eima kha to khasiang thu to gen nei pathian ta te hi ji hon the saki huan ta te hi le golua pi te hi ta hi na pen kha golua tu hi na wa jakin kha ei loi kha apiang ma sa pen ki dek loi mi au holdar bang him sim ding hi taleng kha ana nung pen ki til siam na leng leng kha ming ana nung pen siam hi sab to ma leng leng zong le til ana gen khak lo zong le til ameng ana mu khak lo sab to am ki chi alas e atop na hi ba le tun alas te kha piang thak te kha golu atu ding ta hi na ham pha na ki tang mo ke wai jakin kha ta hi na pen kha i golu atu ding gen na hi ya order pai zel dan gen hi lo hi chi thei ding he wai jakin da tamasai chi pen kha til siama order masale ana nung gen na hi lo hi chi thei ding golu atu ding gen na ana hi zo hi chi thei leng uthoi sai tunin na pian thak le na pian thak ni ne kipana pathian golu atu ding tamasa nahia Jesu Christ hot dam na tanga pian thak na nei ti ading in hi e kha tamasa ki mai ma ai bele a order dan in kha ala sa pang kha ta jen leng le pathian ina a hi hel na te hon ngai dama e sigle tangena cross a hong sia ase san zia kina ngai dam nai tanga ase san zia ni hel na te sop sia nai tanga ase san zia ma mai na siam tan sak nai tanga hi ai te zia kina
tamasa hi na pia kinyo ma tu ni na din mun hovel nong thei pi ke na hovel bang mai non sim lo ong musit ma le tung le aso ka thilom teng siam van om pa ka thian go lua tu ding i go kha huai lam om hi wa ja kira e ta mi ham pa pen hovel mi ham pa pen hi chi tu nin thei lam u thoi sa hi ya hi tamasa hi na hi thei hial ke ni Jesus Christ ka thil siam lak na ka thil siam ma sa pen hi chi ngai to ana na le kha le khadik lo hi wa ja kina wa pe ana hi hiala Jesus Christ ya tamasa go lo tu ding te bol tu ding ama ha tamasa hong suwa ka le tu nga hong sia vuya ngo ma hong tho no la sing ei no lo ding a tho no na hi ja ka tho no na ang kichin huai kha ei loi kha tu aging ta te kha tamasa go lo tu ding hon pia hi ngo wa ja kina leitunga haksa thunom dinga ikhasia thunom dinga ika hunom dinga simmoi to hunom dinga hi himale golu atu ka hi I'm the firstborn ichi dinga hi topan athu yen khyak te tung tonina khalama hi ta heno i thena lama hi tale athakina han wal sol chia then chi thum na hi